megalayapost.news. Meghalaya used car dealers. One check Meghalaya used car dealers. Abadon hamatrum numpo riboy dising. Kajakal kabakila bantit di batkeliang. Yajan baro gijay kili hagador kababil. Yawan manshim kabu. Bad bampin numbabe. Naga benta gajintip kabakamanya. Pila bankun hakinekin number room. Highway Lai Art 99 New Way. Lane Ranyo Dai Sau San New Nai Riu Non Lane Dai Lai Riu Dai Pra UAR San. Kinong ilam magidikot ke Meghalaya Bharatiya Janata Party. Mentaksi kilatur si office rikam ke Meghalaya Pradesh Congress Committee. Ban premjur kinong ilam ke Indian National Congress. Harengkat ke jingkeno bagi lakren ben ya kami Menteri Rembadu ke India Narendra Modi. Lasaki bagi kinong ilam ke BJP harengkat ki plakan kilawan ban hala bat perta ban pendem ya kaseng Congress. Nakilang kinong ilam kaseng Congress ru kini kesengi ibadon haplau jong office kila hela bat pendem ya ke BJP. Badiau Menteri Rembadu ke India Narendra Modi hagajing hela bat perta kidikot ke MPCC kila perta Modi but jor lane Narendra Modi unong tubun kidikot ke BJP kila perta bahaga seng sain perthei pila bandon gejing isyun hendai pimla pat ban keren ben ya kibriu kiba umdon syu ha perthei haba keren siklat pathai kubor ke State President Mahila Morcha Meghalaya kong Erina Henyuta kalong bagajing ki akmat ke office ke Kongres kadim na pendem jur ya kejing keren ben kidikot bat kumjuru kanong ilam jong ke TMC ke badan lang ha ke India kalong banakaliang ke Meghalaya BJP kalau jor dage zero FIR bandawa nagi pulit ke Meghalaya banle ke badan kam ban kem ya ke bala keren ben ya ke kimi Menteri Rembadu keri Narendra Modi bat dia Amit Shah. Kajing wan minta kajing ban persyak ya kajing ya campaign election jang Rahul Gandhi apa Bihar ban keren ya kitin jang kedua kabalayap jang Narendra Modi ban wanra ya kani hapo ka politics naslokan ya ha ipka hak ban persyak ndrai ban le ban keren ya ka iya ka ser hantam ya ka kedua jang kabaladon hapo ka jimbang kuai jang blai dengan snow bakam ya hap pani persyajur barang yang deki nang yalam jangka BJP Meghalaya di persyajur pan barang ki nang kam jangka BJP party di persyajur ya kan dikajing le ban diladan ka FIR bangin pa sampai yang deka FIR kala batai syai ya ka FIR ngila ada parliamenta bad kila yang hang diru bad kila receipt te kai kajing temu jangka BJP ban le ikine kalong no ba hagano ka political party kumbaong no ngier yang la kajong ka nongrim ban ya tai ban ya tei la kajong ka nongrim rei apa pipet pa dia kani ka jingle jangka Congress kalong bakala kta hadu kalong yeng kalong sem kala kta kala pen iya kata kajing do no jangka buram ban ya buram mar yang khamtam ya Rahul Gandhi ubade nong yalam ubah khmat jangka Congress party ubadang dai ban buram kadio prime minister ubalalong bala khamtam ya ka kerta jong ndrei daki ktien klamakor daki ktien kiba pendon kam kiba ban sngap ru la sngle ran tingi nakaliang ka BJP party dapo Meghalaya nakastia di bro ka wei bat kemju bat kinong kitkam di persyak jor ya kane ni kondam ya kane bat nakaliang jongi baro ang ni kumbang yadon ang ni kuai ba unpan map hakmat jong ki leader jongi baro bakani kadai ka jingle jong bangi kondam nakaliang jongi bad ya kani ka riu ka wei ka longkemi ka balakren persya ka badai na ka party Trinamool ka Mahua Mitra kaniru ajik sisya kadai ka longkemi ka akor ka buram kumbalong lem manduru ban syukren ban syuang peniap ban krai kli kadai ka kam ka basuk kamdai ka kam peniap beriu ka kam politics kadai bangin ya tei wei bangin ya wan ra ya ka bha ka miap jong ki pai ba am bangin ya penuan ra di kita kiktien ban hikai kiktien klemakor badi ka kemi jong Modi ru kumjo kabala klan
kaba lam undon chuang dia pertai inrei ke ipat ki wanra ke jingjak burom ban kren ki nong yap ban kren ki yeng kasem kam dei kum kan kalenti dan nakaliang jungi baro I ai kata ka kumbaong baro ngin condemn ya ka Congress, we condemn the Congress bakale adukat kan ka penjak burom ya ka parti la jong amde yang gi nang ning yang ni lewet persya ban condemn ya ka jingkiran jongki ngin condemn ya ka jingle persya jongki Meghalaya Post.news